Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinolwan, ti pan nakabalin ni Manggusting. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ay, just came. Madya. Kung nagtumat ngamin nga iturog mo, pay. Kumangarol. Ngamnas kan kami na makalpasa kiti email ko. Tawan kanot, i-record da Sir Philip ang material da. O, di lipas mo nga, Rod. Iwan ko Madibat. Ay na, maturog kakit din. Awan tumat lang, susurot na may surusurat mo dita. Alaman lang. Inton bigatan, para bangon na ita surat-surat. Maturo ka kiday. Mas kawak Hala, maturog kakit din, taada pamigsam. Kumusta ni Lulom Agaw, Rosa? Atay di kadatatang Bili, bakit kadatatang? Puli da tinapaot tibiyag na. Pagkunaam? Kita manaw titawanan ni tatang. Ag 17 na, niti umaya birthday na. Katnay, adapay la ulitag na. Ay, wandom. Adapay kanulula mi edi anak agtang itinasurok asang hagasot titawan na. Aya. San kun anaabutan? Lula ni tatang dayjay. Aga sa mapaot tibiyag day ta. Wan nga rod. Mang suratak to man iti istorya. May papan ka rin tao na paot tibiyag da. Ti istorya ti daduma kat adaan kano iti na isang sangayin apan nakabalin dagiti kasta a tao. Mabalin? Hanggang siguro, kapumot lang iti lifestyle da. Na sustansya na iti papaunag da. Awan bisyo da. Kinadalos ti panagpuspuso da. Wankat nga taa? Hanggang oray ita panawin, ado pala na iti makadanon iti kasta kabayag iti rabaw ti daga. Agkapikan ulit Ay, agyamanak.
Ay na, ay, malaminak pa ikit. Nagrabi kayo mo na pumanasyar aya ulit agagaw. Apay naggapan nyo gamin aya ulitag. Ay, kwa, ay, napanak man nakiatin dari iti kasara. Ay, rabi apo managna kayo pa lang. Kung nami lagid din, nung napanan nyo manayin. Ay, nagmun ayakan nakan. Ada kadwak itay. Intulod nak. Agam pinakawid ko na. Sino tinang itulod ka na kayaw? Ay, saan mo nadamagan? Gusteng. Mabit lang nga ron tagid asarak. Nalpas kami nga minan anangan kan gusteng. Tiya mo mitay, kat napan kayo jay kada kasinsin unang, kat maturog kayo ni Jay. Ay, saan? Ay, dito, di kaya't ko apagturugan. Ala nga ron ulitag. Ta isagadak biit ti ka ninyo. Ay, saan ay nabsugak. Ijay kasaran. Kukwa, itimplanak langan iti kape. Plain cafe. Awan asukar ka na. Awan gatas na. Bilibak ijay ulit tagyat, Charman. Manatawan nan? 99.9 years old nan. Aga, sungay data. Makaalang nga rodon iti 100,000 manipod iti gobyerno. Ay ke, bareng Da kayo kadilaangan ti kabagyan na, Charman. Saan? Ada pa ni kasinsin unang. Wen, mas kaya na je balay. Nagkasat kayo nga ron ano kasta. Da kayo ti agnumar iti maala na adakkel agatan. Ay, saan ko nga almananday da, kagawad? Anya? No bilang, dadan tumaala na kat mauray na ita apanawin. Ipaay kumot lang kang kuwana. Pagpaaramid ko iti pansyon na, igatanga kiti kayat na ka rin. Masapul ngagpaimot lang kang kuwana na ita kwarta. Nagimbag kayo? No da dumalaang, ay awanan na isudan ti agnumar. Anya kumapa iti bibiyang da iti akin kwarta kat lakay matan. Pagguttayndan Malagi po gayam apong agaw. Di mat adda pa nakabalinyaw, apong. Malagi mo pa ilagayam, Rosa, apaw. Uwan mat. Aging ga ita. Makakita kayo kadi pala iti al-alya, apong? Kray, saan itan talakaya kaun? Arapa kaun? Siyempre, arapang nagitidwa amatak. Kat, sumurot mat nga umarap tayo, maikatlo ang matak. Anya? Ako, makiturog ak man dito'y balay, Rosa, apaw. Agawid ako may, jay, kadatatang mau nga si madutak may. Kasta ka di, apong? Uwan, mabalenti, makiturog pa lang dito'y balayaw. Ay, katuan, apong? Day talagayam. Kan patsik adi na kay matla palubusan ni Dumeng. Tamailiw mat day jay kada kayo, apong. Ay, agyaman na. Ay, mabayin akong kinigustilaw ta.
Makalawas ko na nakipangpangan ka na nakiturturog iti balayda. Awan parikot kada tatang, apong. Kay kayat da pay kit di Naagyan kayo iti balayda. Saan man na nasimbangpot ni ulitog algo, Gustay? Huwag nga raw. Bayam ta makiturog iya ka darusa. Kasta tinyawag ni Rosa kanya kitay. Bayam lata Umili umot siguro iti apo ko na. Tamumot. Nadungo ni Rosa sipod pa idubing. Unmat kit di Kastalatan na tibiyag na. Agala-ala tiw kadagiti kabagyan na. Kada tayon samot laang akasta. Huwag nga raw. Nadungo tayo ngamin kingkwana. Maganda damot makunda da kasinsin mo nga unlang. Anya ko ma. Awan mo't nga ta. Amangan na ibagada nga agin aanos ka. Takayat mula amaala ti dakkel to agatad amaala na. No bilang tama danon na ti sang agasot atawon na. Ay, amom bakit? San ko nga almanan da ita? San ko matabirbirokan titawid kingkwana? Di kayat ko maipaay ko ti panaripatok kingkwana kadagiti maudingal daw na dito rabaw ti daga. San ko anam-namain o di patawid na kanyak winuawan? Gayam, adaman malagip ko. San aya nga din dinamag ti kaadapan nakabalin na? Uno, maikatlo ang mata na. So, mati ko na hadang jakpay mo't nakita. Ipan kun sa mutan, Rosa. Ay, sana pong. Agbyag kayo pa'y tinapaot. Lumaban kayo. Labanak man ang ay matilata. Napigsa ti pakinakam ko ang talaga sumalogan ti pigsak. Apong ago. Mauyusan ti angas ko, Rosa. Pakitulod yun tulangan. Ti bangkay ko. Ijay, balay me. Wano, kada antim unang. Apay no itulod da kayo itan. Asiwan da kayo, apong. Ay, saan? Kayat ko. Dito iti pakagsatan ti angas ko, Rosa. Hayabam ni tatang mo. Ta itid ko kinkuhana. Ay, wala pong. Mabitlang tawag kiti cellphone na. Isu, sigang araw di pangtedak iti abilidad ko. Gustilo. Apay, talaga nga ipan mon ulitag. Wansa? Kuyudin nanti angas ko. Mabit lang ulitag. Anya di ko na mga itid mo kanyak. Ikatem tidak kala panyo nga intapungur ka. Wan. Nih. Nakatapungur kayo gaya makanayaw ninya. Aday ta, nikaten. Nakitam. Tapungang tita. Wan. Perciu sulit tagagaw.
Damot kay may sapay amata mitituktok mo. Ay, anya day tuyin na po. May katlo amatak na ita. Dahita tiga puna, nakatapungura ka kanayon, ta kalbuak magnarudan. Kaya makita ti sabali na ita. Nukasta, pudno ti istoryada. Uwan, mabiit lang, ta imula agad ko. Hey! Iyay! Nagmula agad rin nagpaiso ti may sapay amat damit ituktok mo. Nay, apay ngay, awan mo tayo nangisit na puraw mo tayo. Uwan pasig katarak na ita. Napnaw iti katarak. Yay. Iso asaan na makakita. Ang nusublatum na ita, may katon na ita katarak na. What? Kuna ba tinilmon mo? Ayan na nga rudain. Yaka mo Rimwar siguro na yak na puutan na. Anya. Amangan mo't no di mo naawatan timbagan ni ulit agsakbayan na tay. Naawatak mo yan. Kahit ayan na nga ruday ta maikatlo amata ako na... Nan, agusum ka man. Sa pulik man dita pa sa tibagbagay. Amangan no di mo lang makita no ayan na. Alaman nga rod. Adita awanan badok. Awan mo't dito ibukot mo. Ikatam pati ta pantalon mo. Nawan dito'y, masapul aya. Basta ikatam, kita garod. Sige, di babaki pantalon ko. Data. Data, hawan ng pantalon ko. Naguray ka. Anda nangisit ang nagtimbukal dito'y patong mo. Isunsamot na ito yan. Ay, saan? Piglat ko data. Ay, iso. Awan mate. Awan ko naktumot ngamin, di nakpatpat yun. Ngalagbado ka nga rudang gustay. Nagalas na itsuram. Guyaw pa'y. Awan, bulili kong samot ngamin dahil nga ulitag ko. Isuman ti istorya ni nanang kanyak. Nakadi pala kasta ita panawon. Amo ka saan ka mamati, Dom? Katsi ka, mamati ka. Ay, siyempre, mamatik Tatatang ko ti mangibagbaga. Nga oray awan na batad, apang managnak. Anya ko maapam managnak ti kayat mo. Jay, makita ko maamis mo na, Jay, Kasano ka makitam, katinilmon ka no ni tatang. Anya? Impatilmon ka no day dilulo ago day jay. Kasano? Kasano? Apinatilmon na. Inta makilamay, gusteng. Apay, sino ay atin natay? Ni Pari Simeon. Ni Simeon? Kano kakikita klaitay? Anya? Imposible mo't daytan Kano na tayo idikalman? Ay na, agpaiso ti bagbagak, nakita kitay. Kinasaritak pa'y nga ron. Dayta lang tadinak sinungbatan. Nag-isimla ang kalpasan na, pinanawan na kaon. Anya? Gusteng. Kita man tatuktok mo. Kita Ay, nagloko ka na bagbagadan. Makitak nga ron ay tatuktok ka. Ay, agsarming ka, tikat ko asawan. Alan, adara sa buhay ka. Agsarming ka. Apay aya. Basta, agsarming ka. Nan. Danak ka mulagat amata itituktok ka. Naglawag ang makita. Awan kat nga ron buok mo. Ay, Kalbo ka, isasang kakita. Ay,
Isuday tuyin tayo may katlo amatak. Kamao dyan na. Aguray ka. Isunsa mo ta nakitak ni Simeon. Yay! Bakit mabuti nga ka? Na, kaanyat kabutang mo ngay. Mabuti nga makakita gamit al-alyay na. Gagyaman ka. Barang na makitam dagiti na tayo nakakabagyam. Ay, mabuti nga. Nininirig kita sumsumgara ko. Ultimo na tatal-talo abok ko. Ay, na. Nay. Hoy, Suping! Anda bakit nga tindog ti buok na itiri daw? Nakadilat na nagatindog ti dila na. Ay, na. Gusto dinak madutut nga na. Ay, mo dit hangay bagbaga mo? Nagpay sumot nga may nagligidaking ka. Nagkidom ka nga main. Nagkidom mo dit third eye mount. Jak amo nga'y kidom. Sika natin mangirikap. Ay, sige. Agdumog ka nga rin basi. Just Data. Data. Nay, awan tay bakit nagkahit ti dila na Suping? Nagpukawain. Ay, madigayam data. But ngen na di tao. So adi mo imulmulagat. Apa yan tatang? Kaslada ka butang yaw. Kamkamatin nak de ulit ang ago. Kamkamatin nak iti nagdakalabi nalsiga. Ay, tatang? Ay, jak kaya de tintid na tawid ko amban nakabalin. Pasig mo't anatay iti makikita na. Rosa, sukilam man. Alan, mangala ka iti kutsilyo. Sukilam na iti amata. Ay, Tatang, mabuto nga. Amangan numasakitan kayo. Yurayin, ipturak ti sakit na basta may kaday. Numabulag kayo nga, tatang. Yurayin na. Basta sana nagitido amatak ti mabulsag. Day tamatak di tatuktuk ko ti sukilam daras. Mabuto nga, tatang. Mantya ka. Day jay tumat nga ulit agaw. Nagado ti ipatawin na kumakanya ka sa bale. Day ti pahay. Jakat day ti Rosa. Nalakala ti solusyon day natatang. Diyo dangdangran day tatugtukyaw. Tama nga no maapektaran ta ulo yaw. Anya nga rudyaramidag. O di, saan nyo nga imulmulagat day ta maikatlo ama tayo? Wano agkalugong kayo akanayaw. Ngawray, maturog kayo. Tapnawan makita yaw. Anya, kasado pa'y nga rin na makitak taramidag. No nakakidimak mo ito nakanayaw. Ay, saan mo't nga rin na mabalin at ilang ikidim ko kat isulaeng. Sumurot mo't lata nagiti dwa amatak. Nagkidim ti may siya, masapol nga kidim da talo. Apay, diyo kabaalan. Diyo makontrol at third eye yo ti agkidam tatang. Saan nga ron? Ay na nagrigat tupay. Kasano nga ron dayta? Dayta lang tamok a solusyon iti dayta. Ano san yun at agkidam latan no kwa? Dumeheng. Dan ni apong ko. Nakarungi Dumeng Tatang Arakupin akon Umarakop king ka Di dakman rabangan iti kasta Sumgarak iti kasta nga ibagbagayaw Paiso ti bagbagak Inruar na tidila nagatidog impulipul nandita tengad mo Dumeng Nakida Akidam kayo Pangasayaw Buwan Dita kidam Nakakidam akon Dapay makita yaw Kitawanan na Nakidamak nga raw Nyamot na ito yan Di kayo pala agmulmulagat May kayo Tay tulod kayo nga gawin Kibinan kayo Basta di kayo agmulmulagat Ay Rekat addaak mo't mga lalay ka na kayo Paggawin na ko Kasang-sangpit ko pa'y laang dito'y malayaw Sufeng, ay antay numak ngay.
Wen, mabitlaang. Tay kanik ngay. Subuan na ko na. No, glablabas kan, Gusteng. Amin mo't lakit din payawat mo kanya, kas kamot la inutila na di makatrabaho. Agasam deta, nakatugaw kalataditan. Para gaw iti kanam, kan mangisubo iti kanam, di mo maramin. Inutil kaya, Gusteng. Kanya nga rod ti mabalin ka. Jakmet nga rod makakita. Agmulagat ka ngamin, uray maminsan laag. Ay manjak. Uray basit la mulagat. Ay, dagos nga alyat agpakita kanya. Iso nga anusan na kun baka... Makaumakan. Makabannog mo't katikas to. Awan pa'y inanakaon. Ultimo agdigos. Di po pa'y maarami dahin. Aglablabas kan. Padigdigos kakit kanya kaon. Ay. Nini. Tang, apa yan? Anyat sang sangitan niyo, tatang. Ninanang iyo ay mawarin. Pinanawan na ko, Rosanak. San na ko na nanusan. Nauma ka no na mga sasikaso kanya. Isa nga umayak di tibalay yun nata. Umayak ang pasikaso ka na kaya. Tatang, kayo, Mike. Wait. Tangay sikatin ng isagyais, itag na nayo na panagkidim ka. Sika nga raw, di mga sikaso kanyak. Ilotwan, pakanan, digusan, kansukatan nak, pagserbian nak Domeng. Kwa? Domeng? Ibagam numadi ka, tasubliak langan ti asawam, ta iso ti mga sikaso kanyak, yawid ko ni Jebalay. Tatang. Sige. Sikasuan kayo, tatang. Siya akong tiyag-serbi ka na kayo. Basta di yung ipanaw ti asawa. Wala na ito na kondisyon. Anya man na yatag-tagay na ba? Sublienda ni Rosa? Ditan papagayam tinaggibusan, di sabali manen na parang, iti pan nakigasang-gasat ni Doming, iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.